voisun ni som ni pasari nei sang ni som ni paruk ania zinga mar welfare development council MOS sarkar le sui an keina le injamin marin puichun lomna a hui hoda sechi kotlang memorial hall campus hin mangdan ding hai ri room simin marin pui kai hoina hoya social work femek ani dinga MOS lom na dinga sin tho tu hai kan go bani ale dinga hin lim taka ro tak le lung ro taka ai ma chung da ni lung din sun khatila lom na chung chung ani ma thai ta dinga ma re ni na suk det tu ani MOS he sek ni pui hai ku ma ka pu ka lo valupa hain hola nang bola anthok khat zo hi twin decoration ang be dingana in company meng kha design ting panga ne reading go train chichu Ah. sta kanin melo follow ale design theme ta kala ni e mani atula ni chun ama hi hung ron lak ro na umran de discount khom ani chu valupa le VDP join in hola nang bol ani kumul hi aset hlela hingtina mani ding anlung ril ko masol de ningati VDP le valupa ye kumul tuahin mang Muloi Village Council Secretary Nilai Mek kani sung ani pu zone lalulun purul te Education Department a sin poimo tak chalani boka Village Council Secretary Nilai Mek ani pu makbet gongpui Village Council kaizaveng tu voisun pulom zul pulalom zul tolor Village Council tingpang chun hilahin pu lalrem moiral sun marin pui tingpang Assam Hills Region ai thui tu hai le sinto hai an lo kim rak tanwa tlan chau thi mai tla lang lang ka te tlan chau kha thai ei nam sunga la zen zen ngai lo ana hi upa darro darngon zinga MOS lom na le injam hin marin pui President Assam Hills Nilai Mek anya sin athove charani hi nok hai dam arut khoma tingang hin som ngai na ei ti tak he atakin asuk langani in ton sla kani oi hi misuk lang dal ratia chu enton ding atam na sane ma hin tur hing hi hingang vong hin som ngai na su in la pathin mal som na kom hi dong thabi kai ti ringa umani fit no kara kazuk suklang zokane voisun wang ne hlak takin pulom te papa nunu channel nei tu ei kin pui mang ding chung changa atlang pui ril na bek nei na ti a ming pan na le hi hun hi juk la ka ni a tuli chun lo en tu hai le lo clear tu hai ta ding khoma in chik lak ten khat ei juk ril no ma ei namin zinga program MOS
government of Assam le HPCD Assam region hai in lo sign na mar welfare and development council ahung ping me kaniti lom umati em lein lom na program jinga khin ni som hi parit me sang ni som hi paru khin bot sai na uma chu joint meeting a marin puile CSO dang hai le Monhoi village council hai chun hun pakhat pani rota lo kha election model code of conduct lein mang thelo bin lo ta sian khom jinga ding khi mang ngai ni ta sian la ti a election hai khom lo zo ta bok lein ai hang road ani a pathian ding sanin fu ro tui tam lai in lein khomol si le that chu ei pathian chung an ngata ami hai ni lein anaw hai athisanan tlan sai ni lein imol phole ei si that thu hai chu ama ku ta wong ani a chu le chun hun tra khom em hung ei be sei bok ani mar in puya sam hills region no ya in khosom li le pani vele yang uma karbiang long laksa in an si hills dima ha sau tau ni lovin hilayan thok hin khotina gaubura le secretary hai le khutang thoi tu hai nam thoi tu le heng abik takalin CSO itila civil society organization HSA HPU Literature Society SWA chun adang dang hai heng hai le hin jinga chu eni puiding hi fel big emani zat ne yin mar in pui jon headquarter mi hai khom ehang fela lomna program dar som pakhatan thokin yan ting dar thum vel chana zo thei ding program yang se mani a chu le chun pathenin atak ram ami thoi tlungin program hai khom ami mang pui ngai hang be sia chu le chun ei trong trai na hai khom voizan hai khom hre in la elo trong trai la ang bok khan ti chu mi pui ko mang nge na yang sim ngal boka asan chu khosi le khotha hin asa takin mi pui lung rila lom na ding thilai khom hi amit tok ning laka ami suk ning laka chu le chun chung hai chu lo dingin mi pui ko me hangin ngen bok ani chun hi makle danglam takalin pathenin melung sirbi pakhat poimo tak mar minga welfare le development council notification along suk no deu khomin eyang mu anga tak hi eyang mu jing tak hi lom na sim ngai in la ti chu thoi tu hai lung rila uma alun rim pui tu tam tak itlang bal hai lem chu luvomin mang an lo ta num le num no thu khom ne lovin thoi tu emani zatin an melo mak san ta chung teng an min loi san ta poi hang ti lela amero chu ring le da ma hai hin nam ma khongai to in chikna melung commemorative stone khom erection tho in uma chu unveiling program khom tu jinga dar som pakhata AEM sab pujo sum thangmar executive member NC Hills Autonomous Council ahong tu ding ne hang ruta chu hun chu ngai poimo in mi pui hai ko ma hun taka a khosunga mi hai bek chu putinga mi han hun an hungin numet khoma ang kim tlang dingin mol hoi mi pui hai hang feel bok ani chu ba ka chun program dang apex body dang hai khoma hang fela le khai khoma pek wong ta chun nam lam khom ei ni nama dingin phei phit lam hun veng ha plong hai mo phurna e tho pek dingin moi taka tho dingin lam pek dingin e hang pe ka chune unaw sakechep le biate dewan pui hai unaw rang khol hai mar kau peng ami ai po hi panam sunga mi hai hi hang timin lai juk no ma ani hai kom hung dingin en bot sai ti hai re ta chule chen hun lim tak hun poimo takel upadew hai ta ding lam chun heng ang hun hi mu no kan tak ta ding ani a lanung ha la tlang bal hai ta ding chun hun rem chang dang la umel te chule chun jinga hun ke memorandum of settlement MOSAT sarkarin ei tlangbal hai kumtam tak an lo rim pui le ringna chan tha pa
movement an lo tho MOS an lo sign pui tak march ni som panga sang ni som ni paruka mi hi ei minga development council hung sok na dinga order sok me hi him la lom taka mangtlang dingin ani kho thei le thei lova har sa taka mit then khat lom ngai na hai ei sap hai mani e ho tu hai le mi mal tam tak mit lom ngai hai in e atlom tam tilovin anung tho khom hai chu mang khomin jinga khin ai hang pung khomin chu hun ser chu ayang mang ding ani ti chu kei mar in pui Assam Hills Region Secretary Upaman thang parate hin mi pui koma ngen na len hrit tirna hang sima chu dung zui chun in fiel ang nge ya thafan tak le lim tak hun chu mangtlanga lom taka ei nam hi ei nam moi na chu nang le ke ya in ngat ti lai sak ang khan ei nam hi moi na le a alut na chu nang le ke ya in ngat ani la sak thim kom ei khosunga mi nam sunga mi ngai pali lai rak ei hang thlang doka chung hayan thokom chun la moi tak tak nam la le ei re ngai ta dinga poi mo len chik lak hai an yung sak pek ding na chung hai khom chu ngai hla dingin ei hangin bot sai mek ani e ho tu hayan thokoma thu tha tak tak hai khom ril pe kan ta namin emani ti a nang le ke ta dinga thil poi mo ai tho hai an mi hil ding hai hi angai hla in angai to tlangin la ang fe tlangin la ti chu in ngen non nok na ni kalomi zanting daru ko lo in rita designer hai kamin sunit la kan hang decoration chara hi an sol om to khopel nu patang rol hai suklang zo kai te ram chang in chopai ro ti na hi zinga hong dinga na tu in chu suklang ala rem chang no lein zinga hong thang seng dingin marin pui Assam Hills Region chun thalai nu hak nu le pa hai a welcome dit sakna in feel tak zetin a feel ani ti kha a hun tom na ding taka ayung suklang ni rose tulay alar na sani ama hi hatay ma boka atho char ni hi enton tlang ai ni mi nge ku them thim ku sung mi nge ai hang nei thaya henga yen boy thak lon jong boy tu loin chun alom man pek ting khom hi hang du am de un la ho poi no henga mi tai mai chu